Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда пандемия шартында Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан аткарылган жана аткарыла турчу иштер тууралуу Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министри Жаманкулов Азамат Капарович маалымат берет. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Азамат Капарович, сөз сизде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, уруксат болсо Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин ушул карантин учурунда, ушундай режим болуп аткан учурдагы ишмердүүлүгү жана келечектеги 1-2 ай ичиндеги ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат бере кетейин. Өзүңүздөр билгендей, өзгөчө абал киргизилгенден кийин Кыргызстанда бардык маданият мекемелери жабылган. Азыркы учурда бүгүнкү күндө кээ бир мекемелер онлайн режимде иштеп атат, кээ бир мекемелер каникулда. Биринчи эле айта кете турган болсок, театрлар, музейлер, китепканалар, кинотеатрлар азыркы учурда жабык туруп атат. Мына бир канча айдан бери ар бири өзүнүн ишмердүүлүгүн онлайн режимде жүргүзүп келип, ковидтен чыкканга же болбосо ушул абалды чечүүдө элге бир дем берүүдө өздөрүнүн бир канча продуктыларын чыгарып жайгаштырып келишти ар кандай ресурстарга. Биринчи эле бул биздин аткаруучулар, биздин ырчылар бир канча социалдык роликтерди тартышып, Маданият министрлиги менен биргеликте аларды ушул санитардык гигиеналык нормаларды кантип сакташ керек, же болбосо кантип дарыланыш керек жана башка багыттагы абдан актуалдуу болгон темаларда роликтерди тартышып элге жеткиргенге аракет жасашты. Экинчиси, кино тармагын айта турган болсок, блокко чейинки тартылып келген актуалдуу кыргыз кинематографиясынын алтын фондунда турган кинолорду биз ар кандай социалдык тармактарда, YouTube каналдар аркылуу, телеканалдар аркылуу берип келдик. Библиотекаларыбыз, китепканаларыбызда блокко чейин жабык эле. Китепканалар боюнча бизде бир канча интернет ресурстар бар. Ошол ресурстар аркылуу негизги окурмандарды тейлеп келишти. Ал жерден ошол китептерди жүктөп алганга, жаңы китептерди издегенге же болбосо материалдарды таап алганга мүмкүнчүлүк бар. Мына ошондой кызмат көрсөтүп келишти. Андан тышкары музейлерибиз жөнүндө айта турган болсок, бир канча онлайн көргөзмөлөрдү өткөрүп, юбилейлик иш-чара болобу же болбосо актуалдуу кайсыл тема болуп атса, ошол темада ар кандай көргөзмөлөрдү жасашып, өзгөчө балдарыбыз үйдө отуруп калышты. Балдарга арналган бир канча онлайн акцияларды өткөрүп, биздин музейлердин ичинде кандай артефакттар бар, кандай предметтер бар, кандай ошол жерде эски буюмдар бар, ошолордун баардыгын актуалдаштырып, оцифровка жасашып, интернет ресурстарга коюп, анан балдар менен ар кандай интерактивдүү акцияларды өткөрүп келишти. Эми кийинки ситуация жөнүндө айта турган болсок, эми азыркы учурда абалды айтыш кыйын. Качан иштейт, эмне болуп иштейт, бул республикалык штаб чечкенден кийин кайра ишке кириши мүмкүн кээ бир маданий мекемелер, бирок ага чейин бүтүндөй маданий мекемелер онлайн режимде иштешет. Айта кете турган болсом, мисалы театрларды ала турган болсок, 1 августтан баштап театрларыбыз иштеп башташ керек, бирок абалга жараша болот. Эгер азыркы абал стабилдүү болбой турган болсо, анда онлайн режимде өткөрөт. Булардын баардыгын сиздер www.rus.teatr.kg бул Орус драма театрынын негизги баракчасы, негизги ресурсу, ошол жерден ар кандай спектакльдерди ошол көрсөңүздөр болот. www.dramteatr.l.kg, www.mincult.gov.kg жана ар бир театрдын өзүнүн социалдык тармактарда баракчалары бар. Ошол жерлерден негизги блокко чейинки тартылып алган спектакльдердин баардыгын жайгаштырып атабыз. Ошол жерден карап турсаңыздар болот. Китепканаларыбыз жана музейлерибиз боюнча китепканаларды ала турган болсок, www.lib.kg, www.kirlib.net.kg, NEP.kg жана Мектеп 24.kg деген бир канча ресурстарыбыз бар. Ошол жерлерден каалаган китептериңиздерди издей турган болсоңуздар, ошол ресурстарга кирип,
жүктөп алып, аны колдонууга баардык мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ошол эле мезгилде музейлерибиздин дагы ар бир музейдин, корпоратив музейинин өзүнчө, Фрунзе музейинин өзүнчө, Тарых музейинин өзүнчө баракчалары бар социалдык тармактарда. Ошол жерлерге кирип, акцияларды карап турсаңыздар болот. Өзгөчө балдар үчүн жакшы акциялар жарыяланып атат. Мисалы, бир белгилүү адамды тарталы, же болбосо бир артефактты тарталы, же бул артефакт кимге байланышкан, тарыхы кандай деген акциялар жүргүзүлүп атат. Ошолордун онлайн акцияларга катышып, балдардын баягы музейлерге кызыгуу, кызыга боло турган баардык мүмкүнчүлүктөрү бар. Жогорку окуу жайлар жана орто окуу жайлары боюнча маданият тармагынан өзүңүздөр билгендей, бул убакка чейин дистанциялык окуп келдик. Азыркы учурда эми сентябрь айында кандай абал болот дагы белгисиз. Бирок ошого чейин кабыл алуу процесстери дагы, андан кийинки окуу процесстери дагы республикалык штабтын чечими чыкканга чейин онлайн режимде жүргүзүлөт. Эми башка мектептерге салыштырмалуу маданият тармагындагы мектептерге кичине кыйыныраак болуп атат. Анткени өзүңүздөр билгендей, хореография бар, мисалы, пианино бар. Алардын баардыгы залдарда өткөрүлүш керек. Келип ошол атайын специализированный залдарда өткөрүлүш керек. Бирок бүгүнкү күндө алардын баардыгын өткөргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошондуктан мен ойлойм, баардык ата энелер түшүнүү менен кабыл алынат азыркы абалды. Ошону абал турукташтырмайынча бүгүнкү күндө дистанциялык режимде жүргүзүлмөкчү. Жана туризм жана маалымат боюнча дагы кичине баягы маалымат бере кетейин. Туризм сектору бүгүнкү күндө Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө жабыр тарткан секторлордун бири. Бул жерде бүгүнкү күндө ишмердүүлүк абдан аз. Өзүңүздөр билгендей, биздин чек араларыбыз жабык, сырткы чек араларыбыз. Сырттан келген туристтер жок койсо, ички туризмди бүгүнкү күндө жандандырууга бир канча аракеттер болду, бирок азыркы абалга карата эми баягы областтардын ортосунда дагы маршруттук режим бүгүнкү күндө жабык эсе болгондуктан баягы ички туризмдин дагы деңгээли бүгүнкү күндө биз ойлогондой эмес. Бирок мен ойлойм, абал турукташкандан кийин бул жерде дагы активдүү бир жумуш жүрөт деп. Үчүнчүсү, маалымат тармагы боюнча эми бизде регионалдык телеканалдар, регионалдык массалык маалымат каражаттары биздин карамагыбызда. Ал боюнча эми өзүңүздөр билгендей күнүгө жумуш жүрүп атат. Мынакей болуп аткан брифингтер, көрсөтүлүп аткан ковид жөнүндөгү телепередачалар жана программалар бүтүндөй ошол каражаттардын негизинде жүргүзүлүп атат. Мен ойлойм, баардыгы өзүнүн деңгээлинде бул жерде жумуш жүрүп атат. Эч кандай токтоо болгон жок, эч кандай бул жакта дагы суроо талап болгон жок. Ошондуктан ар бири өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн режиминде бүгүнкү күндө иш алып барып атат. Рахмат, Азамат Капарович. Эми мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Уважаемые телезрители, уважаемые кыргызстанцы, позвольте предоставить информацию о деятельности Министерства культуры, информации, туризма в условиях пандемии и дальнейшие предпринимаемые меры министерством. Деятельность культурных учреждений и их работников была приостановлена одним из первых с введением чрезвычайных ситуаций и чрезвычайного положения на территории страны из-за угрозы распространения вируса COVID-19. Все учреждения культуры и искусства были закрыты, приостановлены массовые мероприятия и показы, переведены в режим дистанционного обучения все учебные заведения культуры и искусства, использование интернет-ресурсы и сервисы для проведения уроков. Переведены в режим дистанционного обучения все учебные заведения культуры и искусства. Сотрудники учреждений культуры и искусства отправлены в дистанционный режим работы, установлено дежурство согласно графику. В данных непростых условиях Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики проведены меры для обеспечения населения результатами творческой деятельности талантливых людей с использованием новых технологий. Регулярно через отечественный телеканал транслировались выступления творческих деятелей, показаны лучшие фильмы мирового и отечественного кинематографа. Представители отечественной эстрады вдохновляли население страны онлайн-выступлениями через социальные интернет-инструменты и через телеканалы. Через интернет-приложения были обеспечены условиями для доступа населению музейным экспонатам, внедрены приложения электронной библиотеки и онлайн-показов фильмов, оцифрованы театральные постановки и спектакли, что впоследствии были продемонстрированы по телеканалам. Были созданы и продемонстрированы ряд социальных видеороликов, направленных на пресечение распространения вируса. В случае сохранения эпидемиологической ситуации в стране, деятельность учреждений культуры и искусства будет осуществляться в условиях онлайн-режима. В
Первым делом это, конечно, коснется театры. Все театры будут, по крайней мере, работать с августа уже в онлайн-режиме. Все постановки и все продукты, которые выпускают театры, будут показываться в онлайн-ресурсах, интернет-ресурсах. Это можно будет посмотреть, конечно, www.rusteatr.kg, это ресурс русского драмтеатра, dramteatr.il.kg, это кыргызский драмтеатр, minkult.gov.kg, это сайт Минкультуры, и также есть странички в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютубе, социальные странички всех, в принципе, заведений, где на сегодняшний день выставляются, размещаются продукты, которые выпускаются в этих заведениях. Библиотечные и музейные учреждения в случае сохранения также будут продолжать работать в онлайн-режиме. Библиотечные все книги и ресурсы, которые интересуются на сегодняшний день населения, будут находиться на www.lib.kg, www.kirlib.net.kg, nep.kg и mektep24kg. То есть все ресурсы, книги, которые хотели бы скачать или, по крайней мере, посмотреть, вы можете посмотреть в этих ресурсах. По музейной деятельности все музеи активно ведет работу также в онлайн-режиме, проводят разные акции, особенно посвященные детям. Посмотреть экспонаты, посмотреть артефакты, которые находятся в музеях, вы можете на социальных страничках также музейных заведений. Учебные заведения до мая этого года работали в дистанционном режиме. Будем, конечно, смотреть на стабилизацию ситуации. Если не будут решения республиканского штаба по возобновлению работы учебных заведений, конечно, они продолжат в таком же режиме работать. Но сейчас вступительные экзамены, все документы принимаются в онлайн-режиме. Я бы хотел призвать наше население посмотреть, конечно, сайты, интернет-сайты и социальные сети наших учебных заведений для того, чтобы получить информацию, какие документы нужно будет собрать и какие экзамены нужно будет сдать для вступления в эти учебные заведения. Но, конечно, есть определенные трудности. Надо говорить о том, что в отличие от других учебных заведений, у нас ряд направлений, которые требуют специализированных зданий, специализированных комнат, такие как хореография, такие как балет, такие как пианино и так далее. То есть в этом отношении, конечно, сейчас, я думаю, что все родители с пониманием отнесутся к этой ситуации, потому что понимаете о том, что невозможно принимать или приглашать ученика в учебное заведение, поэтому будем ждать стабилизации ситуации. По сфере туризма вы знаете о том, что все границы, по крайней мере, иностранные границы у нас закрыты. Будем ждать, конечно, также решения республиканского штаба. По внутреннему туризму на сегодняшний день идет, пока очень вяло, но это тоже с пониманием, с тем, что на сегодняшний день маршрутные, транспортные логистика между нашими областями, они тоже закрыты и для общественного транспорта. И пока ездить в туристические места людям не удается в связи с этой ситуацией. Поэтому будем дальше смотреть, как будут развиваться события. По информационной деятельности, вы знаете, в Министерстве культуры на балансе находятся региональные средства массовой информации, которые на сегодняшний день днями и ночами освещают все события, которые происходят в стране. Они помогают проводить разные брифинги, освещают на местах уже, в больницах, в разных местах все события, которые там происходят. Плюс организуют разные передачи, телепередачи для дистанционного обучения школьников. Но в целом там никаких жалоб и рекомендаций не было, поэтому они в своем стабильном режиме на сегодняшний день работают.
Спасибо большое. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о проводимой работе Министерством культуры, информации и туризма в условиях пандемии. Вас проинформировал министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Жаманкулов Азамат Капарович. А прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато-24, Пирамида, Пятый канал, через областные медиа-центры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.